Kongera kune ati njuma ya urea urari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kurita ntomiri yawe ntukwegoro na kuga ati thirikari ria ratongeretie au kanyuma nithirito igitetheri na nguruki gukiria mantu jegie ugima bumwiri na nguruki gutigira ndawa ni chigutambwa ndene ya kaunti ya Meru kiri rwangiro ugima nandi umo akariba kaunti izi na nguruki akariba kaunti ya Meru ne bashumirite na kuregana na meri izi bakiuga ati gavana kana bakiuga ati Kawira Mwangaza ni murongo na kiri utongere bwawe guti ugunino buriku buthirito bugikojirwa kiri sector kana ni kiri rwangi romanto jegie ugima bumwiri ndene ya kaunti ya Meru. Jeff wagituma ari na rugono ru nawe Moses Mutuma Bayena na umirite na kuga Kawira Mwangaza ni murongo na kuria Meru ni bethire bagitejaniria rwaria Kawira araritio tuko na andiki bandeto nyuma ya mutongeria uju kuga utongerie ne bwawe ne thirite agiaka cibitari Kathumba na kinya kuchinenkera ndawa na riria ndatonyera utongerie ni ndethire cibitari mwaki na wandi ya rume kana bejaga njeni rwaki indi thai tukwaria imwe iri nyambene itukuthirikiria itwarugurire rare na cibitari ingi jaya mutuati itugwaka twin ward kana wandi ekuru wandi ya akuru na thai tukwaria thiete toneka kairi iri ndene ya cibitari yetu ya mutuati kwina thiete operational itararayonekete kairi utuko former governor Kawira Mwangaza naombete kumira na ithukira thirikari njaru na maorongo ya maingi indira muthikire ndaigwa akiwa neombete kwetha kirura thieta ombete kwetha kirura maternity na ara supply dawa na mantu yonthe ya orongo aretha akiarachia na mwire I former governor na thirikari njaru kanya nikenda yumba kwetha kirutia mwananchi ngugi ria kaumira na orongo akauwa na rure thieta na fact na umani ati utithiete kinyemwe amba kwetha kirura. In fact thiete nyingi ndene Meru County chiaki itara kiraito na itara munya itomba kwetha kirurwa ta Muthara ya Kithongo ya so many nini ya thiete nyingi mono itomba kwetha kirurwa itara yawe bira tombete kwetha tukiona ni maternity nyingi kiomba kuingwa ya Kiuchwa ya Mitungu ya Karama na nyingi mono kiomba kwetha ikingwa ni untu kwethira governor Kawira urarombe kuma obisine na arege kwandika aritiba ngugi despite kwethira assembly ya Meru ni ombeta kwethira ikirambia ikawa bete chiomba ne aritiba ngugi bombe kwetha bakiandikwa na araregete witithia aritiba ngugi nkathi despite kwethira assembly ne ekirite budget ndawa ira arareta ndawa no mosalaini nyingi muno na ire iraretwo inkaitia ikoriwe ni kethe ikithuka kuni kumwira na tige orongo na tige kwithukira thirikari njaru na miekanya ni kenda yumba kwithira kisolve thina cia Meru ni aria nkuruki mutongere uju wa rigitani akugana ndi thirikari ya Mutuma Ntwaithinkia kiewa kanya ni gavana uju eberwe gitine ni kenda rwangirwo gima bumwiri rwithira rugitethia Meru na arua batuka aritiba ngugi kwina gikeno ikinene na wirigiro na thirikari injaru rombere kwithira igikirwa mande ki reportera Meru TV Mbita Jeff.